Kauli na po ning supplemental feeding may ganap keng kami, de pong anak, meging matabala, meging masipag la po keng karela pamagaral, keng kapamilatana po sa hawp na ning kakatamong Provincial Nutrition Council na ingaw sa tampong supplemental feeding. Ning programang Read to Learn, Learn to Read ning Provincial Library, dakalang anak amagaral ken di San Pablo Elementary School, San Simon, ing Makinabang. Francisco Elementary School ng Mabalacat North District ay recipient ng book mobile ng Provincial Library. Ito ay nagbigay ng kakaibang experience, kawili-wili at kapupulutan ng aral ng mga batang mag-aaral. Congratulations sa ulit! May kapamiyay pong disaster preparedness training, ang pong information dissemination, karang public schools kaya Pampanga para mas maging preparado la po kaya daratang kalamidad.